ubutegetsi bwa Ruhanga buri mu kera karubi buri mu bayemo buri mu constitution. It is good gusitamana n'umukazi mukaganira ukafuna ideas. It is very right. Shepereire kuramewa. Yes, twabashemererwa ugundo murundi mwebare okugumayo mutsasire abantu baratugira ngo bitu ubu video bwitu burahe kumutakisindikaga bwinji murasindika kamwe kamwe mutafayo turiyo kandi za responses zanyu nizo zirazira tweco kugamba mwene twagaruka inamasiko ngo murije niwe na mutahi wanje nyewe ndi ekirido wo mugisha kandi na mutahi wanje izina riri paragraph yona abine Ruhanga Paul Twesige abine Ruhanga Paul Twesige twashemererwa mnonga azerizobe cyatureta neshonga nkuru mnonga erija kugashiriwe nanye umagara gense je hakuba turabeta cyetegeyizeki kugira kugira aho twagwera turenda kugamba aha abashija babiri umwe ni Petero ondijo ni Juda Shekariota Shekariota Yuda Shekariota ninga sho tureta Judas Iscariot abashija abo babiri bine kintu kimwe kiri in common itwa abashomi ba Bible and of the two omwe akihakana Yesu ondijo akamurebye umuri yabo wamurebize ni Yuda Ishekariota ati akamurebya kandi it was even for authority kikacagambirwe Yesu arakimanya ngo baraza kumurebya and cyashirira musha yarebya Yesu mukama we and natwareba Petero nawe Yesu akagira wakamwegambira no misho yamugira ate nko ketakajugire kashatu uraza kunyihakana mushaje atapana ticyabasika mukama wanje umutima ndaja arasa kuba yarakimanyisize ati ndabasa kukwihakana unga Yesu wakarakimanya mushaka kuba ali bamutera menko ninkazingahe abasha bajyangu nibo tukurebire nawe ata emirundi eshatu yamwihakana so turareba bona babiri bayi ha stage ni yemu uriya yamurebya ugu yamwihakana kandi uri wo kumurebya akamurebya in the eyes ari kumureba mu misho yaje ati reba ni wogo bamutandike ko nano yo kumwihakana nawo kamwihakana nawo bari kurebana bati bita byo kugira ngo manya ngo no rugambo manya this was sure Yesu wewe nkarakimanya ngo wandebya nogu Yesu arakimanya ngo gunaze ngo waraze kunyihakana kiyananza ngutara basa kunyihakana yanyihakana so kucabire kisyo turenda ngo twegere aha reaction zabo bantu babiri Yuda yamazire kurebya Yesu cyamurenga cyamubaho cyango ya sente yazakira zamuremye kwata zamurema bene zamuremerera yazinaga naho yiruka ikintu cyamukiza amani musha yagwetamo yayihanika turebe Petero wo kuyamazire kwihakana Yesu nawe cyamukiza amani Yesu cyamubaho cyango yari yaboroga konka we ayetisa aho abo bantu babiri aho pointed almost same action konka different reactions aho niho ndastandikire tuyehe cyo kwegera izoba no sira ngo ikintu kikuza kubaho ruyaye nicyo bakiri nikimanyo nari kiri planned that it will happen kibaho konka of course hinekira atume cyashikira Yuda akatuma cyashikira cyo kukwata Yesu yikiriza sente then abo kuba Yohana na mugambo ngo akaba ari umushuma Yuda kari original umushuma karakunde mpi hamwe kana kunde sente nujikovu ubashika Yesu amajuta bigere bwo muhendo mwinji ubwo marayi
atkerezega mushuka Yuda yagira ati ataga amajuta gagariye kukuguzibwa hakarugamo esente nyingi zo kuhwera boro. Byagashisha. So Yohana hano hari commentingira ataka kigamba abo kubaka bari umushumba akagamba ngo kuhwera boro abo kubaka bari umushumba of course agata wenda kuhwera boro Akata ari mu bici wabo ni wabera ari mu bici. So Yesu akaba nacumanya ngo Yuda wota muhire sente na no kuba umwije no kuza kumurema. So natekwa kuba mu bici aba abone kuba umwije agumuhatini nkabinje na hata bomwe bari umbuhereza bwe kanisa abo kuba ni cya Yuda abandi ari akasera kahwa yubati kawa yo taragara kachitutu kubura amazi abandi n'abakebezi abako no bakubara sente abantu mbone bityo abantu bari mu kujunwa ahito ko kutambura ko kuzana mugongo. So hati na Yuda niyo yabereye character ejo Yohana nukora kubishobora ati aha muhera aho yashikire akagarura abanyamurwa sente abako no bagabirwe bamuhire sente bari kugura Yesu ngo bamwite nonsera ngo akateka atikana amazi mashika baza kumwita abako no Yesu akakozere byo kutangaza bingi akaba humwire mpumi akabazoira abafu akaba mbona kana kuri ibintu bingi kutangaza hariho n'ubu Herode yamutuma hatu mugambira rugaha Yesu yamugira ati mugambire muheje huname ndiyaha hata na nyenche kare na bwashije okusenda umurimo gwa tatanu gwenda arja so to Yuda kaja ati sente zeke zitamfera reka tuzitware kandi agaruka barimete baramwita no weza nuko ndikutekateka okay osirangwa akaba natekateka ngo tebakuza kumubasa naza kukora nkakakoryo ninga mbi nk'abanyamurwa bebembezi bedini baraza kutina kumwita mbi possible yareba bayijana n'amaheba atandi bamukwata batera yagonda yajushagama bamufutaza Yuda yasharamaje ate sente kanzigarureyo okugarura yesentezi ni nka restoration omuntu kujunwa kagarure ebyo wibiri. But when you don't trust wabo tari kwesiga ngo cyo wakora kikire amazima gace tugakuba evident tugakurebwa so akazigarura konka ticyamara aho kuba character ye buka buryo bushuma so yaguma atamanyire kwashamwe nko kushashurisa ibanja twaba kwetisa bibi twaba kwetisa bibi iki bice cyargoho cyamwita kugira ngo no kwikiriza wabo takwira urabasa kwetisa usasirwe konko umuntu muriwe urebe kitagira essence yes kandi ubure no kumanya ngo no kusasirwa usasirwa umunkomo ukomeye kibi yes so Yuda kaguma mu nkomo kandi ikintu cyamwita nk'uko Paulo mbaroma ari kugira ngo impera y'ikibi no kufa the wages of sin is death kandi Petero we akakora yuko the same big thing abo kuba akati no kufa yayihakana Yesu kandi Yesu akaba yakimugambira tunoza kunyihakana Petero atitindu kubasa icyo kumanyisa kana mangu kumuhakana ni kibi konka hata kuba mubuza cyarebuka nk'icyangwe umukikare kuri babandize kumuburuza bari hamuriro bakotomuriro umukikare cyo Herode uko cyo mugabe Petero nuwabira ari umushubuzi w'ibyenyanja kandi aguze ibintu so abo bishe bakana bamanya bakoza abo bakana bamanya abakazaje ngo tunanugo nabo tumureberana nawe so Petero yakuratire Yesu still bakaba bamureberana nawe mwe natwiya kubamuzize ngo nanugo atapana washangu cyanguhi nkuko rukoro wishe mwe na jata kineshonga tutwarwa n'unyo ahashaheje kikacangwi kusinga kwikiriza bakamu yes akaramangu yurwawe wibi yes akaramangu naza kukirugamu abo kuba bamukwata bari no bamuteye mwe na nyebantere
kandi nanjye bantere nk'uko mwabe najya ngo beje ba Yesu bakabita kuburira injiri y'ubushema. So hati Petero yakihakana kandi nanabishemwe currently nkuba kukitwara nibagira ngo there are things you can go with. Ngo kiti kiri kutwara gehena bo kitakutwara gehena. Okugira ngo Yesu tinkumanya kikabenjeze kikanzi basa kitakubiki kikaba kitashemye kubiki. Abo kwa kana yirwanaho. So na hati abishimwe binje nuko bakukitwara nabone benda kwirwanaho. Ayo reka ati kambe ihendabeho. Kambe ihendabeho. You don't know when it is catching up with you. Isa kamugambira ate nkoko itakajugire nuza kunyihakana kashatu. Kandi indeed that's how it came about. Jabaho yayihakana nkoko kuyajugire, it was a wake up call. Niwe yamusimwire agira ati mukama wanje yakingambira mbwenu nakikora. Yayetisa yirukanga yazana abandi beje babire bari yabagambira ati nagwisaka gwe nayihakana mukama wanje. Kandi yahamya kuyayetisa kandi kuyasasirwa. Abakwa ninjira n'abagenzi bataramucwerire rubanje. Abakumbesho bakandi bamucwera bata uwo kayaba mukuratira terisika yayihakana ariyo abandi kabeshe. So bona bakaba bashobeze. So I think faith in what you are doing is very, very important. Kugira kwikiriza omucyo ukora kandi ukamanya uti tindukushobya. Kandi ucoba nushobya utakimanyiri kiri kuba kibi cyawe abo kuba utakukimanya. Kwiyaho kuba nukimanya ukango kachikora ngana. Nkaba nabagambira ho wishemwe unatayira kanga burura vinyo. Nuwishemwe mukurara kanoni. Are retired yateka chamushana nunji eventually yaretaho na vinyo amuheraho kukurenziho. Egrase yanje yagumaho etanyirweho kuyagumira etanyirweho baba mbwenu baba condemned. Teto achigambaho tabachigambaho nimuka narugayo n'umutima gwangira ngo ogwo omwegendesereze ahambuze mbeto sevukaho yawe. Omusakozi za friends Yesu no mwetenga n'umuntu mukuru konka ahambuze mbeto sevukaho yawe. Be very, very careful. Abo kuba ototuntu tukiye toshangano ngo wishemwe ngo uryaho wishemwe nywaho ati kine shonga bishe cyo cyandikire nkahi abishemo kabagina maruwa kagari yo mu fridge kagabikire kandi bagaburira haba abari kuganyo kigabo kubara mentore excuses butyo nango bumwe bushwanko bushyikire. Yes. Kandi ubumwe nango wabiza mu waganywa eventually waza kumarubwira uraganya uraza kushanga ni buryo umwe abarajya mutiginesho. And you'll never know who are going wrong. Yes. Before you know it, you are an irritating Christian. Ushange okwenyine ahuwahisia urateze nsi baba abacyari bato umukujunwa cyo kubanza. Icyakabiri waba permissible wayikiriza wagira double standards. You will not have the moral authority yo kongera kugamba ikigambo cya ruhanga authoritative, because authoritative urushimye kubura kigamba because uracorobera ngati kwashanga watanika kugiriza mobu nobu mutaraza kujya ati myenda zo abafumu kushaka cye ati ngiye gukora nyo hatwarwa kusha undi yavuye ati myenda yese sigara kusha tubwishe umwana wanje kare hace kufa ati tukaza wo mfumu akatera yaba nice biyatire mwe ntarakize ati ngwe n'umwana atarakize mwishati ura mugiro tangu ngo akashobya kandi uri hatwarwa undi ati myenda twenda kutasana ati ni girlfriend wanje tino mutaka mutayize nganda kumutasa ati ngeno kintu buze kashiwe kora nyo twa. So you'll find toine bushoborozi bwo kugira ngo gambe ahakibi akwe cyo uri gukora nacyo ni okay nayo wenda kukibiya byangu tikibi bazo mu Thessalonika shura ya 5 bazamushoro ngo gwabirira arajya ngo twetantare cyona ekiri kweshwaniriza ne kibi. So eventually nayo wenda kubiya ngo tikibi ukakireshwaniriza. And indeed ko mu Kristayo
we should strive so hard to raise the standards zitashwanisa nkabenzi because shayonora ganyura sida ugambisi so hati Petero na Yuda bya unfoldinga bityo. Petero yayetisa, Yuda yayehanika. However much yes bikabi barengire byabaho byingi kandi nk'abakristayo nitwe biratubaho byingi. Okore kintu kikurenge uruhuru kwa nkamutwe uza kushangoshango gwerirwa kagwe nangwa na cyabasika nabishemwe bakwigizayo. But what is the best reaction there? Aho no turenda. The best reaction washango gwerirwa kagwe kintu yes chikubiro yes echokoze nikibi and indeed otetisize omisho g'abakristayo you are not even supposed to surface again akoro rye hypocrite since then. So ahanyuma yecho wamara kugwerwa kagwe shime kutwaza tuta arucheshongo cyo kirakwishongo kugira ngo nubumbazi gurasharire na rara yawe katucumuta byona ntubyemera abo kuba niwo mujono witu. So no bukirabe iwe cha ekikure kiri very very important okurugera kimwaha mutima gwawe yeteyise no harabe haba kwenda ngo ugire gundo muringo guwa yeteyisamo ubundi maybe nibenda ngo gumize mu sasire kimwe ekikuru munonga no kwetisa kandi okwetisa nikimanyisa okukireka ekyo wabano okora kukireka okutaragaruka kukikora mu rujungu ni repent. Yes. It is like a U-turn. Yeah. Kore wano ureba mu west ureba mu east yacu otaragaruka kureba mu west iki ukireke reka kwetisa ubushambani kandi ukashanga omukago gwawe n'abashije narina n'abakazi guri intimate reka gobe reka jero omukago nabo tokubanga konka toru kwika mukago guru questionable yakariho munywano wanje akucara kiriho na hati konka bakabakira kugamba ko ari kushambana n'abakazi babandi mwe n'umurundo gumwe yashambana n'umukazi wabandi kuyashambine nawe iba yabakwata bamwaka motoka kuba mwaka motoka makuru gajanjara gayetororo mutawune yitwa beturumu mbenu kwa ijanga mberata nabambeherera mugira ntikunga shi or married nyoti ndo married ati kabata kumbehera ahabwenchi nibo bakubehera kandi uko bareno bakubeherera mbwene motoka irahi ate motoka ateka tunga accident yaterya police yankayi so ekiri kumanyisa ngo nana ibirabasa kuletera wabehererwa. Yes, those incidences. Yes, nabyo byetantari babare munonga twareba ngo okugwerwa kagwe hinji kutubireho mwenu kora ikokwe wagwerwa nangwa abanyorede nati akagwe katugwerire kabagwerire okwe muzimba gatarire uryaho yine rwango jibikire nk'imyaka yawe nkago kabi neibatore nango murebe abamwe muranga n'abazire banyu abamwe muranga abumuzarwa nabo mwine rwango obushambano yino mushije atari wawe muryo mu bushambane for long ogwerirwa kagwe. What do you do there? Na no kuguma mu kibi no kwehanika nko kunanka yayihaniki okugira ngo kweshango ryo mu kibi rero kagumiza mu ryo mu kibi. It is better by the way yahanike than kuguma mu kibi because ahora za kongera ku irritatinga na no kushisha byingi. So okugira ngo guma mu kibi rugayo yetise because hari hembabazezo abaramanya ruhanga abaretegereze embabazi ziriho kwakira kora amaririze no mutima gwawe okwetisa kuba ari haragira ngo bitu kuba amazire kucumurari ruhanga bwe bakagire shoni bakabwira arabantu tujyo mu kushisha no kubwira ati kurimo like tukaba bold enough
buti tukivayo batwashisha tuta ngena bisheme okwetisa nico kikuru kora abo tetisize biri nayo woguma umunsi nayo wogumuza mu katunguko kagire sente ninga bakakubwenyomyo mu kanisa ninga bakakwachi eventually urori kutora gehen uroyihanikire general mwebare mnonga otebwa ku subscribinga ku likinga ka sharingira na friend wawe na wakarebe amanye ngo utetise muntu we nikibi munonga mwebare mnonga see you next time. Ubutegetsi bwa Ruhanga tiburimu kera karubi tiburimu bayemo tiburimu constitution. It is good gusitama n'umukazi mukaganira ukafuna ideas. It is very right. Shempereire kuramewa. Oh